nagomba nkubwire ngo uyu munsi k'Imana yabyemeye ukagera mu kwezi kwa mbere ndaguhumurije ndakubwiye ngo Uwiteka Imana araje bitunganye Uwiteka Imana araje bikore icyo usabwa ni kimwe gusa ijambo ry'Imana avuga ngo menye neza ko mu mahanga yose ukora ibyo kugororoka uwo muntu Imana iramwemera ukora ibyo kugororoka uwo muntu Imana iramushigikira reka gushidikanya reka guhugumbwa ivyo bindi bintu witamwe by'ibintazi ivyo rekana nabyo reka kwirigura ca ku ruhande reka kwirigurumva kumenga hari ibindi bintu utegemeye Uwiteka Imana arandiye kuduza ibiganza uvuge ngo niwe wenyene nakiriye ku buzima bwanje uvuge ngo niwe wenyene nizeye uvuge ngo niwe wenyene ndindiriye uvuge ngo niwe wenyene maye kibanza nagomba nkubwire ngo Uwiteka Imana yarirahiye ku icubahiro cayo itazagihundi kandi ntizemera ku izina ryayo ritukwa nimba warayikoreye kweli nimba warayikoreye cyagihe nimba yarayaze nawe humurishira umutima mu nda wowe ucusabwa gusa ibiganza uvuge ngo Uwiteka Imana ni wewe. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Reka tubaramutse amahoro y'Imana kandi tubaha ikaze inshuti n'abakunzi bigarasha kuri Tarisisi Hope Ministry TV tubananya twipfuriza kugira umwaka mushasha mwiza ndazi ko muherereye ibihe byagenze neza kandi n'ubu biriko birabandanya bigenda neza ni Prote turakingiwe ngarutse kuri micro uyu munsi aho tufise ikiganiro cy'ijambo ry'Imana mu kiganiro cy'ijambo ry'Imana uno munsi sinza kuba ndi jenyene nkuko mwamaze kubona ko turi kumwe n'umutumire eka atumuha ikaze atwidondore agira ko atugaburira icyo Imana yashize ku mutima wiwe uyu munsi mutumire turakuramukije. Amahoro y'Imana bane namwe inshuti z'umusaraba ni Claude Ndayikeza nk'ibisanzwe nsanzwe ndumuvuga butumwa twaraheruka guhurira mu kiganiro nk'iki turiko turahimbaza Imana. Uyu munsi utewe iteka rero ridasanzwe tuje kuganira message y'umwaka ego Imana ibaho mugisha ibindi ndaje tubiganire. Amen. Turabaye kaze muri kino kiganiro kano kanya muce mugafata mugakoresha mu kugaburira ubwoko bw'Imana ico uhora yashize ku mutima wanyu kaze. Ndongeye kubaramutsa ubwoko bw'Imana aho muherereye hose. Nagira ngo unyemerere umpe uyu mwanya tugiye tuganire kuri message y'umwaka. Ni ukwezi kwa mbere imfura y'ayandi mezi yose agize umwaka uko umwaka ugizwe n'amezi 12. Nyemerera ukomange ku mutima wawe uvuge ngo ndagushimiye Mana ko umpaye umwaka wo kwibukirwamwo. Ndabona uri kurandeba gusa nk'ibisanzwe reka ukomange ku mutima wawe uvuge ngo ndagushimiye Mana ko umpaye umwaka wo kwibukwamo. Uwo mwaka no kwibukwamo no Uwiteka ushobora kuba waradodoye bikanka ushobora kuba waragerageje hirya no hino bikanka wararondeje ntivyemere ndetse si nivyo gusa na agenda yawe yuzuye ibintu byinshi Imana yakubwiye ariko nagoma nkubwire ngo uku n'ukwezi kugiye kukubera imfura yandi mezi yose ubu n'umwaka ugiye kwemererwamo no Uwiteka Imana ubu n'umwaka ugiye kwibukirwamo no Uwiteka Imana. Yesu nahabwe icubahiro. Reka twifashishe ijambo ry'Imana riri muri Yesaya 54 ku murongo w'indwi. Haravuze ngo mbaye ngutaye akanya gato ariko nzokwiyegereza ngufitiye imbabazi nyinshi. Reka tubisubiremo ngira ngo ntiwabyumvise neza. Yesaya 54 ku murongo w'indwi haravuze ngo mbaye ngutaye akanya gato ariko nzokwiyegereza ngufitiye imbabazi nyinshi. Nyemerera huri ukomera Imana yacu amashi kuko Uwiteka Imana agiye kugarukira. Naya majambo y'Imana tugomba tuganire ko umwanya mutoyi muri iyi minota ubuntu bw'Imana butugire kugira ngo tubiganire ko. Yesu nahabwe icubahiro. Iri jambo Yesaya yavuze mu mirongo ya mbere iravuga ngo ririmba wa mugore utigeze kugira uruvyaro kuko abana b'intabwa ari benshi mwibarabara abana b'intabwa ari benshi
iryo ryari jambo rije Yesaya yari yarahawe n'Uwiteka Imana. Aravuga ngo ririmba wa mugore w'ingumba. Mu yandi majambo yarashatse kuvuga ngo ushobora kuba uriko urarondera uruvyaro ariko kuba utararuronka ntibisigura yuko Imana itakuzi, kuba utararushikira ntibisigura ko Imana itakwemera. Oya, ahubwo nezerererwa uruhande urimwo, nezererwa uruhande Uwiteka Imana kikubonamwo, kuko abana b'intabwa mwibarabara ari benshi. Nagomba nkubwire uyu mwanya ngo ivyo uririra hariho ababirirana, uko kuntu uri kurira ngo ushaka ibirato hariho abandi nabo ayo maguru n'abatayafise, uko kuntu uri kurira ngo hari ibindi bintu wifuza hari n'abandi nabo babifise ariko babiburanye amahoro. Nagomba nkubwire ngo iri jambo yari karavuga aribwira arihanura abicishije ku mugore, bishatse kuvuga ngo wewe humura utekane, nimba Imana hari kitari bwakore suko itakuzi, nimba Imana hari kitari bwagukorere suko itakuzi, nikimenya amenya kukwemera. Hari ijambo yigeze kuvugana nawe, hari ukuntu yigeze kuvuga, iravuga ngo ndaje nkugire neza, humura ndabizi, humura naje nkugire neza. Ku murongo w'indwi muri Yesaya 54 haratubwiye ngo mbaye ngutaye akanya gato, birashoboka 2025 ikabitigeze kwiyumvirako, birashoboka 2025 ukaba wumvise umenga amasengesho yawe ntiyishuwe, birashoboka 2025 ukaba wumvise umenga harandi hantu utarashika. Ariko nagomba ngutangariza uyu munsi, nagomba ngutangariza uku kwezi kwa mbere, nagomba ngutangariza no mu kwezi kwa kabiri, nagomba ngutangariza no mu kwezi kwa gatatu. Muri aya mezi atangura umwaka Uwiteka Imana arakugarukiye, kandi akugarukiye agufitiye impuhwe n'imbabazi nyinshi, akugarukiye akwiteguriye. Hari ibyo yavuganye nawe cyagihe wari kurasenga, cyagihe wasenga ntivyemere, hari cyatuma Imana itashobora kubikora. Nagomba nkubwire kano kantu ngo nta muntu ashobora guhinyama umwana ahagararanye n'imbwa. Ntiwakumvise neza, ndabisubiyemwo, nta muntu ushobora guha inyama umwana uhagararanye n'imbwa. Yahitiye imwaka bijya bihe icyatumye Imana ibanza ikakwihorera. Hari abantu mwari ko mugendana utaruzi kandi njyajya, hari abantu mwari ko mukorana utaruzi kandi bagufitiye umugambi mubi, hari abantu mwari ko mugenda utazi kandi bagufitiye ukundi kuntu. Wari kurasenga usaba mariage, wari kurasenga usaba hari ukundi kuntu wewe ufuza ko bigenda. Sinzi wa musore w'ingorane wari ufise, iyo mariage yawe ubanze wiyumvira ahantu uvuka, mbega uvuka hehe? Nubwo si babandi bagira ku rutaro, nimba Imana yaremeye ko mu ujya mwaka wabiteguramwe bitashobotse, kwari kugira ngo ibanze gukure muri kijya kibanza ikugeze mu kindi gukureho ingyajya. Hari cyatumye itaguha promotion muri kajya kazi, nuko bajya mwari ko mugendana bari bafise utundi tunama twawo utari kuramenya. Hari cyatumye wa mwana itamuguha cyagihe, kwari kugira ngo urya murozi mwaba urya yeregura uramuzi, urya muntu yamagutunga gatoke buri munsi, kwari kugira ngo abanze yimuka kuva impande. Hari cyatumye ya mafaranga utayabona, kwari kugira ngo ubanze wige kuzoyajera. Hari abantu Imana imuha ibihumbi 10 bica birangira araye mu kabare, mbega yo ibihumbi 100 uwo curara hehe? Nta kintu Imana ishobora kukweta gifisemo inyungu. Nimba warakojeje akarenge mu nzu y'Imana, nagomba nkubwire ngo ikintu cyose ugomba gukora, ikintu cyose ugomba gusaba Uwiteka Imana irakiguha bifatanye n'inyungu igifisemo. Nagira ngo nkubwire ngo cyagiherewa ko umumenga hari ukuntu bitari ko biragenda neza, Imana yari bayigutaye akanya gato kugira ngo ubanze ukomere. Imana yari bayigutaye akanya gato kugira ngo ibanze wumve yuko ari ahandi hantu ugomba gushika. Imana yari bayigutaye akanya gato kugira ngo ubanze ukomeze umutima. Hari intege nke zari ziri ku buzima bwawe, hari ukundi kuntu wakumva umeze, hari ukundi kuntu, hari ingeso utari bwahebe, hari utundi tuntu muri wowe tutari bwakuvemwo, hari Yesu utari bwamenye, hari ukundi kuntu bitari bwatunganye. Wari kurasenga Imana ubwira ngo iguhe mariage, wewe nimbura umwigeme musaza wonyene muvukana byarakunaniye ko mubana. Yesu yiteguye kubana n'umuntu mwahuye afise amenyo 32. Yari bayigutaye akanya gato gusa kugira ngo ikugarukire, igufitiye ubuntu n'imbabazi nyinshi. Manzi ugabanye humanyama ivyo bibazo ari kuracamwo, izo ngorane ari kuracamwo, yari kirakwigisha. Reka nkubwira akantu kamwe utaruzi, inyoni iyo iri kirigisha umwana wayo kuguruka, iragenda ikayijana hejuru ku birometero byinshi ikayirekura. Iramutse irekuye nimbiza kugwa mu mahwa, nimbiza kugwa ahantu hose igwa, nyina wayo ntibiyiraba, ariko icungira hagufi kugira ngo itagira ikibazo. Iyicungira hagufi ngo itagira ikibazo. Imana yari bayigushize hejuru gusa ikureka ubanze ikumara ibihababo. Nagomba nkubwire ngo ingwe ubwayo ivyana vyayo igomba kubigira
vy'ibigabo ntibibishinga ntahe, irabanza ikabishira handi gaca yigegeza ikagenda ikanyegera, uwundi mwanya iza kuza bitavyiteze bugira bikanga, ibiyabo bihita vyiruka, ibizobingwe bikagumaho nyene. Nagomba nkubwire ngo icatumye Imana ibanza kukwihorera akanya gato kwari kugira ngo ubanze ukomere. None ndiko ndavugana n'umuntu umwe gusa yagumanije icyo Imana yavuze. Ni benshi bavuganye n'Imana ariko uyu mwanya babitaye, bavuze ngo nta kigenda, Imana yaratubeshe, ivyo vyabaye vyabiyabo vyagiye. Ni benshi bitashobotse yuko baguma mu isezerano Imana yabahaye, ivyo ntaco bitwaye. Ariko ndiko ndavugana na wewe wari umaze iminsi wumva kumenga inyandiko zuzuye agenda, wari umaze iminsi kumenga nta kundi kuntu bigiye kugenda. Ndaguhumurije, Uwiteka agarutse ku buzima bwawe agufitiye impuhwe n'imbabazi nyinshi. Uwiteka agarutse ku buzima bwawe agufitiye impuhwe n'imbabazi nyinshi. Ndabikubwiye, ndabikubariye, n'ukwizera kwanje kurabihamya. Zamura ikiganza uvuge ngo ndagushimiye Mana ko uje kungarukira, ndagushimiye Mana ko ngarukiye uku kwezi kwa mbere, Imana irakugarukiye, uwo mwaka urabaye wawe, uyu mwaka urabaye wawe. Ndaguhumurije, ndaguhumurije, ndaguhumurije wa mwigemewe, sinzi byari bikuruhije. Ndaguhumurije wa musore we, sinzi byari bikugoye. Ndaguhumurije wa mupapa we, sinzi byari bikugoye. Ndaguhumurije wa mama we, humura, humura, humura. Uwiteka Imana aracyakora, Yesu aracyari ku kivi, Yesu aracyari ku kivi. Nagomba nkubwire ngo nikimenyamenya n'ibyo ndiko ndakubwira ari bizima. Usubije amaso inyuma uribuka abagenzi bakuvuye ko ata mpamvu, usubije amaso inyuma uribuka gereza zugaye ku buzima bwawe, usubije amaso inyuma uribuka ibibazo wahuye navyo kandi utazi ukuntu vyandurutse, usubije amaso inyuma uribuka ingorane wahuye nazo kandi uri kusenga Imana, usubije amaso inyuma. Ikimenyetso ca nyuma nguhaye, hari umunsi Imana yigeze kuganira nawe irakubwira ngo ndaje nkugirire neza, humura ndi kumwe nawe. Ariko nyuma y'uwo munsi ibibazo vyaje mu nyuma yaho vyaje bisumba vya bindi, kwari ukugira ngo Uwiteka Imana abanza gukomeze. Imana ntabwo yakora ikosa ngo ikore ikintu ngo inanirwe no kugisohora. Oya, humura utekane, nuko isaha y'Uwiteka Imana itari bwashike. Nagomba nkwibutse kano kantu, isaha y'Imana iyo yageze ikora tapire, isaha y'Imana iyo yageze ntirigwa irabaza, isaha y'Imana iyo yageze igusanga aho uri. Nta kuvuga ngo rezo zanse, nimba ari amafaranga yanse kuguruka, nta kuvuga ngo barakurane barakubura. Uwo munsi naho ubura ahantu handika urgence muri telefone, rezo ziragutora kandi ukurondera akakuronka. Uyo munsi ubutabazi bwaje, akazi yo bariko barakurondera barakuronka, kuko Uwiteka Imana yabisinyiye. None se ko Imana ivyemeje, ayo makritiki ugira nayiki? Nagomba nkubwire ngo kura amatiku umutima wawe, wumve icyo Imana iriko irakubwira uyu mwanya, wumve icyo Imana iriko irakubwira muri uku kwezi, wumve icyo Imana iriko irakubwira uyu munsi. Uwiteka Imana arakugendereye, Uwiteka Imana arakugendereye. Raba ku mpinga y'imisozi, ibirenge byuzanye inkuru nziza birashitse. Raba ku mpinga y'umusozi, ibirenge byuzanye inkuru nziza birashitse. Sinzi kuri kurantahura, sinzi kuri kuranyumva, ariko ndakubwiye ngo shira umutima hamwe kuko Uwiteka Imana akugendereye. Shira umutima hamwe kuko Uwiteka Imana akugendereye. Ni kenshi wagerageje kwigwanira ariko birangira byanse. Ni kenshi nagomba nkubwire ngo uyu munsi ko Imana yavyemeye ukagera mu kwezi kwa mbere, ndaguhumurije, ndakubwiye ngo Uwiteka Imana araje bitunganye, Uwiteka Imana araje bikore. Icyo usabwa ni kimwe gusa, icyo usabwa ni kimwe gusa. Ijambo ry'Imana ravuga ngo menye neza ko mu mahanga yose ukora ibyo kugororoka uwo muntu Imana iramwemera, ukora ibyo kugororoka uwo muntu Imana iramushigikira. Reka gushidikanya, reka guhugumbwa, ivyo bindi bintu witamwe by'ibintazi ivyo rekana navyo, reka kwirigura ca ku ruhande, reka kwirigurumva kumega ibindi bintu utegemeye. Uwiteka Imana arandiye kuduza ibiganza, uvuge ngo niwe wenyene nakiriye ku buzima bwanje, uvuge ngo niwe wenyene nizeye, uvuge ngo niwe wenyene ndindiriye, uvuge ngo niwe wenyene mpaye ikibanza. Nagomba nkubwire ngo Uwiteka Imana yarirahiye ku icyubahiro cyayo itazagihundi kandi ntizemera ku izina ryayo ritukwa. Nimba warayikoreye kweli, nimba warayikoreye cyagihe, nimba yaraze nawe, humura ushire umutima mu nda. Wowe icyo usabwa gusa
tuzi ibiganza uvuge ngo muwiteka Imana ni wewe nagomba ngubwire kano kantu ntabwo Imana ibangikanywa niyo yonyene ikora bikemera niyo yonyene ivuga ntihagire ubusubizamo niyo yonyene ikora atamwaga niyo yonyene ishaka gukorera hano hiyaguye nagomba ngubwire ngo duzi ibiganza uvuge ngo nta wundi mwama haratari wewe nta yindi Mana iriho atari yonyene twakurikiye iragomba yuko uzamura ibiganza ucizeye muyomba ucizeye tantine ntabwo ishobora kuza gukora kuko yakufyondera akantu gusa ukabona biraciyemo ugahagarara imbere ya ryashengero usengamo ukavuga ngo ndashimiye muyomba yakoze ibi icyubahiro cyayo kaba gipfapfanye yafyonda akantu kamwe gusa ukavuga ngo iyo ntahura na bosi runaka ibara ryari riguye icyo cyubahiro cyayo kaba gipfapfanye iragomba ko yonyene ikora icyubahiro cyayo ikayigarukira nagomba nkubwire ngo tekana uzamura ibiganza gusa uwiteka Imana yikorera agasha yabwiye Abisirayeli bageze ku kiyaga gitukura irababwira ngo Mose bwira abantu bawe ntibaranduka imitima barabe agakiza mbazaniye umunsi kuko abanyegiputa babonye uyu munsi batazongera kubabona ikindi gihe kuko uwiteka Imana ahagurutse kuko uwiteka Imana yihagurukiye hagarara gusa wicecekere hagarara gusa utekane hagarara gusa utuze ubwire Imana ngo niwe nakiriye ubwire Imana ngo uwiteka niwe Mana ubwire Imana ko ariyo wimitse mu rubyaro rwawe ubwire Imana ko ariyo wimitse mu bana bawe ubwire Imana ko ariyo wimitse mu bikorwa byawe ubwire Imana ko ariyo wimitse muri bya bindi byose ukora iragomba ko ariyo yonyene iseruka nta kindi igomba nta kindi ishaka ubundi guteba kwisezerano bishobora guterwa na wewe ubwawe reka gutesha ku bantu ngo ntibaje kukuraba none se nimba tutaje ingorane ninde sise twabigutayemo ivyo biragusha ubwo n'urugamba rwawe nagomba nkubwira amashuri abiri Imana yigisha umuntu ishure rya mbere ni iry'uburaro haleluya uwiteka Imana yacahabwa icyubahiro ishure rya mbere ni iry'uburaro nagomba nkubwira amateka aranga ishure rya interna irangwa n'amategeko akurikira icyambere ni nta muntu ariko kujya kuraba umwana ari muri interna uko yishakiye bafise amasaha baca kubarabirako ku kantu warukazi ndabizi ko ivyo bizi ariko ushaka waravyibagiye kuko yaba rukivyibuka nto waratayisha kuri byashengera usengamo muri yakora ngo naragwaye ntibaje kunda rike ryari ishure ryawe mugenzi ryari ishure ryawe nuko gusiri kurandeba gusa vyumve byibuke kandi ubishire ku mutima rike ryari ishure ryawe nta wundi muntu mwari muri sangiye igituma tutaje kukuraba igituma murongozi w'abarinzi ataje kukuraba igituma murongozi w'abasina ataje kukuraba encadreur yari marayika w'Imana ntabwo yemera umuntu wese niyo birengeje ko uri umukozi ukarenga kwijwi Imana yakubwiye ugategura ngo manje kuraba Kabudesiya ngo manje kuraba Amede ngo manje kuraba Claude ngo manje kuraba Claudine ngo manje kuraba nde bisanzwe ari mu ishure ry'Imana ari interna Imana yamushizemmo ukabirengako nagomba nkubwira ngo nibyo ari kurategura kumushira bidatakaye bigira ikindi kibazo icyo kintu warukize ni Imana ibirikira kwigishiriza irindi shure rigira kabiri hariho ishure bita college twiga dutaha ibyo ntacyo bitwaye nta ngorane ni muri gutaha umva nkubwire icyatumye tuza aho kuraba ariko bikarangiye tugiye ataco tugusigiye nta ngorane nimwe ishure wigutaha turemerewe kuja kuraba abantu mbere wanashima na papa wakaza kirirwa ku ishure nama wakaza kirirwa akarindira ya saha ya saa 8 ko muri butahe kugira ngo ataha gutahanye ivyo ntacyo bitwaye muganda ngomba nkubwire ngo uko byogenda kose uri mu ishure ry'Imana ushima kuri ko wigutaha twebwe turaza aho kuraba nta ngorane ariko nta mukate tuzana amajamba gukomeza gusa ntikibuza kutarara inzara kandi mwarimu yamye wanyu nikibuza kutarara inzara kandi pastor yaje kukuraba reka guhanga amaso abantu ngo ntibaje kundaba gendereza ibihe umenye ishuri kuri gijari ryo umenye icyo ari kuri gicari cyo umenye ibihe wari mu byari byo ariko ndakubwiye ngo ko wihanganye ukagera kuyisozera ko wihanganye ukemera ukihagarara ko wihanganye ukemera ugahagarara
na marayika w'Imana, ko wihanganye ukemera ukitwara uko Imana igomba, ko wihanganye ntucumure, ko wihanganye ntuyicumureko. Nagomba ngubwire ngo Uwiteka Imana arakugarukiye. Uyu mwaka ni uwawe, uyu mwaka ni uwawe, uyu mwaka ni uwawe. Ni benshi bitakunze ko bajya bonane, ni benshi bitakunze ko bashika bageze uyu munsi, ni benshi ko bitakunze ko wowe uyu munsi uhari bo bitashobotse, ni benshi bitashobotse. Ariko icyo Imana yari kubikiye kwari kugira ngo rya jambo yavuga irikurikirane kugeza irisohoye. Hari ikintu yavuze ku buzima bwawe igomba gusohora. Yaravuze ko izakugira neza. Icyatumye bya bindi byose by'imiduga we ari kurirukamwe bidacamwo, hari n'igihe wo bigenza mwivanye nabo mwari kumwe bakaguteza ikibazo cy'amasanganya ikakuviramo serikeri. Ivyo ntabyo waruzi. Komanga ku mutima wawe kandi uvuye ngo ndagushimye Imana ko abikoreye kwiyubahisha. Hari icyatumye Imana ibikora, hari icyatumye Imana ibikora. Nta kintu na kimwe ku Uwiteka Imana kiba ku mwana w'umuntu Imana itakizi. Icyo nagomba ndaguhumurize rero. Reka gutisha ku bantu, reka gutisha ku muntu wari we wese, reka gutisha kuri naka, reka kuvuga ngo naka ni we yaneje ibibazo. Oya, tahura umbe ko cyari kigaragazo wari urimo kugira ngo ubashe gukomera, kugira ubashe gukomeza umutima, ubashe gukomera. Uyu munsi nta nkeka mfise, Imana niguhanya amafaranga yakubwiye, warize kugera ubu nta ngorane, waramenye yuko kurara inzara ufise amafaranga byemera. Ijambo rirambwira ngo Uwiteka Imana niwe azi kugera ibihe, niwe azi kugera ibihe. Iyo baravuga ngo niwe utuma umuntu abaho kandi niwe utuma umuntu apfa, ni wowe umukenesha kandi niwe umukenura. Aragereka kandi kandi ngo umukura mu mukungugu byarangiza ukamwicarikana n'abahambaye. Irazi kuzamura hamwe waruri, irazi gukure handi ku mwavu, irazi gukure kuri cacavu, irazi kwambure bwa bushwambagara, irazi kwambure bya bindi byose kagasuzuguro, bya bindi byose kwa kundi kose abona umenga nturi kuribona ifoto. Erega bijya byose bagira kwa kwihagararako. Uribagiye yuko na dimanche yagera kuja gusenga umenga aho bivamo. Ivyo uravyibagiye none. Reka nkubwire uribagiye yuko na repetition yagera ukumva umenga wabivamo. Uravyibagiye. Uribagiye yuko baje no kuguhitana ngo muje gusenga ugahita utuma intumwa ngo babwire ko atari hondi, kubera ko ataco wambara ufise, kubera ko inzara kuri, kubera ko umva hari ukuntu bimeze. Niwe bahinduye bakwitangura ipapa mahombi kubera inzara bakubona mu maso, barahinduye bakwitangura nguri tantine mahombi kubera ko ntawe ni wowe ufise imbaga nke babona muri korale. Baraguhinduye izina baragutazira andi mazina kugira ngo barabe bakwisa ibihe. Ariko igihe cy'Imana kiraje ku buzima bwawe, ariko igihe cy'Imana kiraje ku buzima bwawe bitangure guhindura isura, bitangure guhindura isura. Ni Yesu wenyine afite uko abigenza bikemera, biraje bitangure kwemera ikije gukora ku buzima bwawe, iraje bitangure gutora umurongo. Reka ngubwire kino kintu Uwiteka Imana nta kindi kimuzanye, iraje kosora imyumvire yawe utangure kwiyumvira ibintu bizima. Erega ayo mafaranga nutangura kuyakorako uzibaza ati mbe ko ntanguye kurya nkahimba, ibi bintu byari hehe? Nta handi byari bihishijwe impande yawe. Umva ngubwire kano kantu buki kigiye kugukiza muri kumwe. Sinzi kuntahuye ikigiye kugukiza muri kumwe. Nagomba ngubwire ngo impano izogukiza muri kumwe aho nyene burya biri muri wowe. Imana yari bayibihishije gusa kugira ngo ubashe kumenya ingene uzobigera. Hari abantu Imana iha amafaranga bagahita bava mu nzu y'Imana, hari abantu Imana ikorera utuntu tw'urusiripisi ikakibona hari ukundi kuntu bigenze. Nagomba ngubwire ngo humura, nimba warabyitwayemo neza, ikibazo gusa nuko hari cupfa n'Imana. Icyo nacyo wirukire kugitunganya hakiri kare, kuko Uwiteka Imana ikintu aje kugukorera kiraremereye, ikintu aje kije guhindura amateka. Gerageza ugerageze kwihuza n'ikirere cy'Uwiteka Imana. Marayika mugumane hagufi, wumve nyene ko wumva ko uri mu buzima bwo kwezwa. Imana iraje kugire neza. Reka guhemuka kukanyuma kuko Uwiteka Imana aje kubikora kwiyubahisha. Reka guha amaboko batayakira. Uyu munsi tekana, nimba abandi warabaheho ntibikunde kwari kugira ngo Imana ibanze kwereke ko abantu atakamaro, nimba naka waramuhamagaye ntibishoboke kwari kugira ngo ibanze kwereke yuko atabubasha bw'umwana w'umuntu. Buryo umuntu arakora mugabo agira
hagarukira, umuntu arakora akagira hagarukira, umuntu arafasha akagira hagarukira. Ariko Uwiteka Imana iyo yaje akora ku mutima w'umwana w'umuntu, akakumara inyota, akakumara inzara, akakumara imbeho. Uwiteka Imana niwe wenyene yagiye kwihagurukira. Yari bayigutaye akanya gato, yari bayigutaye akanya gato, ariko ikugarukiye igufite impuhwe n'imbabazi nyinshi. Iraje gufata ukuboko, iraje gufata ukuboko. Ntabwo nitaye ku makenga wagize, ntabwo nitaye ku makenga wagize. Yohana ubwe niwe yahanuye aravuga ngo haraje uwundi ushububasha, haraje uwundi ushubushobozi, mbere no gukora ku birato by'inkweto ziwe ivyo ntibimbereye, no gukora ku tugozi tw'inkweto ziwe ivyo ntibinkwiriye. Ivyo uwo yari Yesu yari karavuga. Ariko amaze gushika akamubatiza, agatangura ivuga butumwa giwe. Yohana yaba yagiye mu ibohero, umva nkubwire, yumvise umunyororo utanguye kumunyura, atuma abatumwa biwe babigishwa arafise ngo genda mumbarize kari we twiteze nuko arundi azoza. Nta kindi cyabitumye, bwabaye uburemere bw'ikibazo. Ntabwo nitaye ku kuntu watanguye gushidikanya ko atari Imana yavuganye nawe, ariko ndaguhumurije, igihe yakwambukije kiriya gihe niyo yavuganye nawe, igihe yatumye ugwara ugakira niyo yavuganye nawe. Erega si wowe wenyene. None Eliya ntiyishe bakamenye hamwe, ariko baravuga ngo kuri wa musozi Karumeli baravuga ngo tugiye kumenya Imana y'ukuri yariyo. Yica abagabo 400 barenga, ariko ahejeje kubagandagwa. Munyumvire kano kantu, imbaraga abantu 400 ariko kubera gusa ikintu iteko rivuye hejuru ibwami rivuze ngo nkuko wishe bakamye banje nanjye ndaje ndakwereke ejo nkaya masantu zobugihari. Umva nkubwire, umva ngo bari yahise yibagira ko Imana yamukoresheje. Burya imbaraga z'umuntu umwe zisha abantu 400, burya zari kunanirwa no gukubita ujya mwami umwe wenyene amubwiye ngo amuteye ubwoba. Ariko nagomba kubera ko yagize amakenga, yahise yafata ingo yo kwiruka. Nagomba nkubwire ngo amakenga wagize n'abandi barayagize, ariko ndaguhumurije, nimba byarashobose uyu mwaka wa 2025 wambuka. 2026 ni yawe, 2026 ni yawe, 2026 ni yawe. Hari ikima cyo gukora muri ukwezi kwa mbere, hari icyo gukora mu kwezi kwa kabiri, hari icyo gukora mu kwezi kwa gatatu. Ukwezi kwa kane ni ukwawe, pasi kuzoyirye uvuge ngo naraye njabuse. Ukwezi kwa gatanu iraje ibikore, umunsi wo guhimbaza umunsi mukuru w'abakozi, navuge ngo nanjye narose nimero matrikire nk'abandi. Ukwezi kwa gatandatu byemere, umva mu kwezi kw'indwi nawe wambara ushunye nk'abandi byemere, kandi bitangure kwambara umubiri. Mu kwezi k'umunani nawe utangure gufyeta umunyota nk'abandi, rega nawe waja mu gasamo bikemera. Mu kwezi kw'icenda Imana igukorera ikindi kintu gishasha. Mu kw'icumi, mu kw'icumi na rimwe ndetse no kw'icumi na kabiri uzuvuge ngo Mana mbonye kugira neza kwawe. Uyu mwaka uraje kubera umwaka mwiza, uyu mwaka uraje kubera umwaka wo kwambukwa. Uwiteka Imana irakugarukiye, Uwiteka Imana irakugendereye. Nagomba nkubwire ngo yacushidikanya, humura ntaco kibaye. Komanga ku mutima wawe uvuge ngo Mana ndagushimiye ko ataco nkibaye. Ntabwo tugipfuye, ntituzapfa ahubwo tuzarama. Abaguciriye imirongo baranje batangure kubona ko bwa bundi ari ukuntu bigiye kugenda. Hari igihe wahora ugenda mu nzira ugenda aririmba indirimbo z'akabonge gusa, bakibaza ngo byaragucanze. Biraze bisobanuke, tutangure guhindura imvugo. Erega ntibazoreka kuvuga oya, bagiye guhindura imvugo bavuge ngo bwa bundi yari Imana yasenga, bwa bundi yari Imana yasenga, bwa bundi yari yavuganye nawe. Bitangure gufata umurongo, nawe biratanguye kuza, bitangure vyemere. Nagomba nkubwire ngo humura, abakudebaguye ko abo bose bagiye guceceka, amajambo yose bavuze ntaco bitwaye. Ariko Uwiteka Imana iraje ivuga ijambo rimwe gusa ku buzima bwawe, kandi bitora umurongo. Nuko Imana ibaha umugisha. Ndagushimiye wadukurikiranye, ndagushimiye wewe yuko dusangira ino message. Reka ukomeye ku mutima wawe uvuye ngo ndagushimana kubwiye message nakiriye, kuko Uwiteka Imana aje kubikora kwiyubahisha. Data mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye kubw'umuntu yankurikiranye, ndagushimiye kubw'umuntu yadukurikiranye. Reka imbaraga zawe zimugenderere aho yakomanze bikanka. Data ijambo ryawe uko ryavuze rimukorere. Ijambo rirambwira ngo nkuko sherege
itamanuka ku isi ngo imanukire ubusa ibirangira itohesheje isi niko ijambo ryawe ritamanukira ubusa ku bwoko bwawe reka ubugenderere mwami reka uvomere imitima yabo reka bari bihebye mwo bagire neza reka imbaraga zawe data zongere kubagenderera reka uvomere imitima yabo reka imitima yarigadutse mwami wongere kubagira neza ubwoko bwawe bugire neza imbaraga zawe zibagenderere ijambo ryawe uvuze mwami uyu munsi data wivugiye urikurikirane uriherekereshe ibimenyetso n'ibitangaza ni mu izina rya Yesu Kristo amen amahoro y'Imana bane namwe turabaramukije twongera tunabasezera hari abantu usanga bazanye nayo hari ukuntu bigenda ugasanga yabifatiye hagati Uwiteka Imana bakugenderere intasho zanje uzakire nongera ngusezera tuzasubira ubutaha Shalom shalom ariko umukozi w'Imana mukiringa aho mu nkundire ndabashimire kuba mwafasha akanya kanyu mukaza kugira ngo mugaburire ubwoko bw'Imana uyu munsi yego hari barashobora kuba babakurikiranye ariko kandi bakifuza ko bo batumira mu bikorane bige bitandukanye bo bashikira gute bo baronka gute yego murakoze cyane kubifuza kuganira natwe turashobora kubaha nimero ya telefone urubuga rwa mbere bo turondera ko ndabizi yuko hano munsi kuri ekra muraza kubona adresse y'uno muntu nyene abijejwe muraza kubibona murashobora guca kuri uno muntu mukaturonka nta kibazo na kimwe ariko kandi niyo mukora ku bundi buhinga busanzwe nimero yacu ya telefone ni 65 55 91 97 umwami wacu abahezagire amen murakoze cyane jewe nafashijwe ndizira ko nabandi badukurikiranye bafashijwe kuko iri jambo ubwanje naryakiriye ko ryari gwanje haleluya mu majambo make rero turagushimiye cyane ariko kandi twizere ko n'ikindi gihe niho Imana yagira ikibatumye mutozogira ngo mugisangize ubwoko bwayo turahari nta kibazo ego Uwiteka Imana niwe atugenga ego ne asanga azoba vyemeye tuzazana amahoro menshi yego muheza ariko hari ijambo ryanteye ubwoba ngo mbanje ngo kuguta ngo akanya gato ariko vraiment cyane cyane numva ubwoba none utawe n'Imana waje utogwa nande okay icatumye ivuga ngo mbaye ngutaye akanya gato ubundi hari ukuntu Imana ibigomba yuko izagukoresha irafise ukuntu yashize impano muri wewe irafise ukuntu hari ukuntu ejo hazoza ifise ibintu izagukoresha igihe cyose umusirikare akomezwa n'intambara igihe cyose umuntu akomezwa n'ibibazo rero kugira ngo ubanze gukomera ubanza kwa mu kibanza ca wenyine nibaza kuri kurantaho ndatahuye ibanze kagushira ahantu yes tamera nka wa mwana agumarira ngo ko papa ndamubona hajya nico gituma rero na Yosefu kugira ngo agere kuri biriya bintu byo gutwara hari ahantu ibwana yabanje kumuta akanya gato abanza yankwa n'umuryango abanza yankwa n'abavukana mbere atabwa no muri cha kinogo hajya ahantu hariho ikinyoma cyari gifise uramaze kubona ikinyoma gifite ibimenyetso wa yes okay n'ikinyoma gifise ibimenyetso ikimenyetso cyari gihari bamwambuye ikanzu bace bayisiga amaraso sha ngo yapfuye okay nukugira ngo kubera ko Yosefu yari umwana akundwa cyane yakundwa nase icyatumye Imana ibigenza kurya kwari kugira ngo abanza ave impande ya se Yakobo kuko yari guhava bigifyine yabaye mutaye akanya kugira ngo abanze gukomera yike kwigwanako aha très bien nuko mukozi wora turabashimiye cyane turabashimiye ego nuko reka namwe mwari ko murakurikirana kino igira cyubo tunabwiza tubashimire twifuriza kubana nyamugira ibihe byiza ariko kandi mubandanye musangiza abandi kino kiganiro rino jambo ry'Imana rigufashe nawe urifashisha abandi mukuri barongikire yari protect turakingiwe sanzo ndabategurira kino kiganiro ngakibashikiriza ariko kandi uno munsi ndari kumwe n'umutumire arangitse abibutsa akazina kiyo mwari kumwe na Claude Ndayikeza umukozi w'Imana kongera akaba n'umuririmbyi Eglise nsanzwe nsengeramwo ari ryo muvyeyi wanje ni Narada Holy Church iri mu Ngagara quartier 10 ni Bujumbura mwarahezagiwe asante sana nawe wari kuradukurikirana tuze dusure duhure mu kindi kiganiro kizokurikirana ubutaha bye bye Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen